My message is that you have a healthy life, having fun. Nagkamada na, having a fun time with your seven 12? children. Ay, Oh, seven seven. children. 7 And children. And 12 grandsons Grandchildren. or grandchildren. Nga ba si Ate Ira? Is she the only girl? Yes. 11 mo kabok boys, unya siya ang Grabe, one girl. Luya. 11 grandson gani. Unya, Ano, 1 uy. granddaughter. Oh, grabe, Luya. Di kang luoy man. Kuan noon. Nice noon kay siyara ang kuan. That the rose among the thorns. What? Ano ba? Sige, continue. Ako lang change yun. Change yun na po. O sige, 1, 2, start. With feeling siguro yung mong pagka-istorya. Ma, Ma, my Nay, message. right, ugma na ko, sige. Okay, 1, 2, 3, go. Ma. Mura magkanta. Kanta na yun noon. Sige na, okay na mag-speech. Basta kayong massage, continue po. Sige. Ma, na ako Naman po na. Dili magkanta. Ma, na ko message ma. Ulo ka unsa ko message ma? Mangyana. Ano si mama? Duy, ayun na lang pag-message. Parang isugay magka-duy. Katawan yung mga kakusog na. Ngayon, katawa na. Sige na, nak. Sa anak, taraw, nak. Di ba na may MC? Then, okay, our next. Nak, sa anak. Ay, itong mag-MC kibali na. Diyan ang MC din. There's a grandson that would like to Give a message. na siya yung message na ihatag sa iyang lola. Okay, may I call now. Tawagon na to sa masing bagong palakpakan si Ayan, Miguel. Miggy Raman. Di naman mag-ayan Miguel. Miggy ra, yung murang nickname. Si Miggy. Miggy. Ane ko. Okay, ane doon ko. lang lugar ka. Mag-ani ko. Lakaw sa ka, doon. Pwede na po. Para na ay taraw koan. Na ay murag funny ba? Funny. Oh, hello. Gwapo ay ko na. Kahabugiro ng matan. Okay, nak, ikaw na dayon, nak. Thank you, mana na thank you, Mr. MC. Thank you, MC person, whoever you are. Continue. Sige. My message is that, Ma, you need to have a healthy life with your 7 grandchildren and 12 Son. Uy, di naman yakawan yung mga son o yung mga children kay narabi sa lagyo nangaminyo na baya. Imo pa lugar na di naman na sila Ayun na lang ang An. Sige na, ikaw na. Sige. Padayon na. Padayon na. Start. Siya balag marong. Sige na. Sige na, okay na. Ako sa ako yung kolan. Miggy, come the message. Hello. Mura politiko. Hello, ako ang pinakagwapo na bata. Pakpakid ko na. I agree. That's my son. What a big love. That's my son. Dali, balok akin sa lang mga malak. Ikaw na. Mami po. Si Mami, duhami. Doon na. Sige, dayon. Oh, thank you for calling me MC person, whoever you are. Okay? Now, let me speak now. So everybody, I have a message today to my grandma named Mama Irene. Yay! Dayon. My message is that I thank you. Linggo na, Jumiki. Lingkod ka nak, ni dagan mo ka. Dagan mo yun siya kayo na ulo ba? Yung tiglo tawa Jumiki ka na kuno. Ako lagi siya ba? Gilak siya, dako.
Sige na, continue. Today, my message is to my grandma is that have a healthy life with your 12 grandchildren, having a lot of fun with your 12 grandchildren, having a healthy life, to be healthy every day. Grabe mo, puro hilti. Katulog, hindi mo gistorya yan. Dali, upat dali, upat. Uingin ko na, puro lang na hilti. Yun na, dahil na. Then, kinalas na yung dahil yung silti. And always be and always be hilti mo. Oy, mag-anim po ko. And always Oy, asa. Now, ako ni message. Ma. Wah. No. Kagtaihan. Gusto